Kani kadika Batisi TV. Ke Bible Society of India, Shillong Auxiliary. Kelara ke ya kejingdap sispa arpsan senam ke kotba ne ke Bible hak ketien kasi. Ya kini kejing rakhe la pelong hak balang Presbyterian Maulai Port Muri. Hak lai bat sautrek mentau benai nok pra. Hak sengis dang jong ni kejing rakhe la pelong ya keje seng ke bakarpang ya ke balapnya The Reverend H.M. Waklang. Hak ni keje seng la pensyai la ke Common Language kasi Bible. Now Reverend ke nong plu. Balayo jingkren ru no Reverend S.I. Yau Pniao but the most Reverend Purely Lingdo. Nang ta la plat pat baru ya kasi Common Language Bible, the General Secretary of the Bible Society of India, Reverend Dr. M. Mani Chako. But la plat ru ya kasi Animation CD, the Reverend Dr. B.R. Sokya, but la play yo maunong rem the Reverend G.R. Sangkli. But kat do la yo ke jingrai kerpang. Nakakan hon jong ke Bible Society of India Standing Choir. Haka singa bakat do pat jong ni ke jingra ke kata haka sautreng. Haka jing sang haka por si post teng step. La ya sami ke tien jong ublay the Reverend London Iem. Ubala kren halo ko kot ba na ke baong ba ke Bible kam syam na sandor tangi ki balang Kristan. Henry wat ya kejat ben reu kasi penaru. Uni pastor lo pen pau ke jing aingo yo ublay na mar kejat ben reu kam syam na sa haka umdom. Henry kala yo ke jing sha ling ba ke jingwan ke khubor jong ublay. Haki sispa nyu pesan senam mencua. Bat hadian pat layo ke jing sha nak ketien jong ublay ke balaya mentala palat sispa arpsan senam. Ban penon kam ya ketien ublay hak ketien kasi. Uni pastor lo ongru bahari lom kasi bat jentia. Kidan bon jat ki ketien senong ki baya per nak kawai kadong sa kawai pan. Henry ula aingo yu ublay ba ula aya tang kawai ke ketien pedeng kata ketien kasi ke bala benyesu thuak lang da baro. Hakani jeseng hakani ke step. La pensong konru ya kani ke jeseng da ke jingi menta jong ki choir. Bahkan thop nak balang Church of God Ecclesia Maulai, Kebalang Presbyterian Jowai, New Nongstoin Presbyterian Church, bat ke standing choir KJP Senat Mingi. Ko ki para banget bagi ngi nyo kor ne em gi yekni kabangi ni pet man kesni. Man bagi kim step bagi batakmat bagi dunia ni pet gi yekni. Shwa bagi le jinglen hadin bagi lakre ni pet yaladi ban penita nak yaladi. Dalam phairu ni pet yaladi. Tenteng hapden ru kadriran dan sedisipai dalam kali waya ni pet yaladi kundai kundai pai kundai kesut kejani. Baru nangi bon sin chisni ni pet yekni nama ke yekni ke fu ini kumno bagi long. Bagi baru kibadan hangi menem step bagi bon kam kerki kan lo baru jese. Klem pet kira pet yekni awani pet unek pai biang ne jing jorong biang ne ka kon ka biang ne ka jansem ba haban penbiang ka kaman ka dia. Kila pet ka biang ne hak yekni usnyo ban pelita na kala dia nga amdal ta problem usnyo en reini don kawai ka balong yekni ka mo blay u ai bangin pet kala dia ni yu i kala dia kum bangin long bangin la ban penbet kala ka job jingin bakata ka de ka khtin ka job blay ka bo apostol Jacob wong bagalong ka yekni shakabangi de ban let ban kni yala di kumno ngi long regim de ban i yala di ban sakun hakato ke jilong rega ke jiram chaka de yekni bangin la ban penbet yala ka jong ke jingin Shall
Hajing pernah Bapalang jing syai kong kasih Hajing dung mika hajing syai Nabor kapag yangi kari Dakti dublay Tuk hajing syai Kelay bertay syarong syane Kani Kadega Pati CTV